Assalamu alaikum cemaat, Kırgız elim, Musulman bir tuğanlarım. Mına sıralar boyunca kayra geliyordum. Mına hükümet dinliyor, hükümet. Azat Baygen diyor. Mına şol jerde janağı eller aytmakçı muzeyge aylangan boçka. Oşul жерге gelip boçkanı живой көргөндөр барбы bir gelip көрүп кетиңиздер. Музейге айланып калыптыр бул жер. Бул жагы Нокат, бул жагы Аралан дегендей да. Мына бочка. На өкмөттүн үйү. Мына жанагы себети. Мына жанагы мурунку видеодогу жакшы чыкпай калган. Мына немеси. Şöyle Gengirbaşlar degендей элекен да. Жакындан тарт дегендерге жакындан тартып киргизейинчи шуну. Мына. Жакындан мына. Өтөсөң. Onun kumunu alıp uyup koyup tagına. Taştağı şu ökmetlik olsa gereği gözü. Kumunu alıp uyugundan keyin taşını albay koy şöyle. Sirler görgön sayın bu elleri çıkıp taş menен kırıp kapşırıp koyup bunu. Şu mavita turbanın yaka gömüp koyuptur. Bu turbadan kanday su çıkart, ne olur? Men sizlerge ökmetmin bey degen bayka үйүндө жок экен. Мына кыргантты. Анча мынчасы ишенбей атат мына. Açtım. Su yok. Kayra жаптым. Mana. Gengirbaşpı bular degen uşul da. Şu cemaat. Ança mınça jakындан tart, başkadan tart degenlerge başkadan video girgizip koydum.